umuforomo wo mu kigo nderabuzima cya Rutare mu karere ka Gicumbi witwa Nshimiyimana Alphonse ari mu maboko ya RIB yo muri ako karere, akaba akurikiranwe gukuramo inda y'umwana w'imyaka 16 wasambanyijwe n'umucuruzi wo muri ako gace. Icyo gikorwa akaba yaragikoze yishyurwa amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 40. Amakuru kimwe mu bitangazamakuru byandika amakuru hano mu Rwanda cyamenye nuko uyu mwana w'umukobwa yatewe inda mu kwezi kwa Nyakanga mu mwaka wa 2020 na Siborurema Jean de la Paix, umucuruzi ukorera muri kare gace nawe wamaze gutabwa muri yombi na RIB. Nyuma y'amezi 5 ababyeyi b'uyu mwana ngo nibwo bamenye ko atwite, bagana Isange One Stop Center yo mu karere ka Gicumbi basaba ko uyu mwana yakurirwamo iyi nda cyangwa se ikizwi nka safe abortion kuko yayitewe ataruzuza imyaka y'ubukure. Nyuma y'isuzuma abaganga bo muri Isange One Stop Center basanze bidashoboka ko inda yakurwamo ngo kuko yarengeje ibyumweru 22 biteganywa n'itegeko, bababwira ko bagomba kwihangana kazabyara. Ubusanzwe ingingo ya 4 y'iteka rya Minisitiri nimero 002 akarongo kaberamye ya Minisiteri y'Ubuzima mu mwaka wa 2019 yo kuwa 8 Mata 2019 rigena ibigomba kuba byubarizwa kugira ngo muganga kuriremo umuntu inda. Rivuga ko iyo umwana ari munsi y'imyaka 18 atewe inda, ababyeyi be bashobora gusaba ko ikurwamo mu gihe itararenza ibyumweru 22 by'ubukure. Nyuma y'uko ababyeyi b'umwana babwiwe ko bidashoboka ko umwana yakurirwamo inda, Siborurema wamuteye inda ntiyanyuzwe, ahita atangira gukora ibishoboka byose kugira ngo abashe gukuramo iyo nda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Aya makuru agera kuri icyo gitangazamakuru akomeza avuga ko uyu mwana afatanyije na Siborurema biyambaje inshuti ze zirimo abitwa Mutesi Brigitte bamugeza kwa Mutuyimana Amina n'umucuruzi mu isoko rya Gicumbi, na wamuhuza n'umuforomo witwa Nshimiyimana Alphonse wamukuriyemo iyo nda anayikuriramo mu rugo kwa Mutuyimana Amina amaze kwishyurwa agera ku bihumbi 40 y'u Rwanda yatanzwe na Siborurema. Amakuru ava mu baturage uko iki gitangazamakuru cyamenye ngo nuko Mutuyimana Amina asanzwe akora ako kazi ko guhuza abantu bashaka gukurirwamo inda, akabahuza n'abaforomo. Mu kiganiro na Dr Murangira Thierry, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, yemereye iki gitangazamakuru ko hari abantu batawe muri yombi bakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana ndetse no gukuramo inda ndetse n'ubufatanyacyaha mu gukuramo inda. Anavuga ko yamenyekanye nyuma y'uko uwo mwana na nyina baje kuri Isange One Stop Center gusaba gukurirwamo inda. Kuri ubu rero hafashwe Siborurema Jean de la Paix, akaba ari we ukekwa gusambanya umwana, akaba ari nawe watanze amafaranga yakoreshejwe mu gukuramo inda. Hafatwa Nshimiyimana Alphonse, akaba ari umuforomo ku kigo nderabuzima cya Rutare, akaba ari nawe ukekwa gukuramo inda y'uwahohotewe. Arafatwa Mutuyimana Amina umucuruzi mu isoko, niwe wahohotewe n'umuforomo wamukuriyemo inda ndetse inda yakuriwemo mu rugo rwe. Gitifu w'akagari ka Giheke umwana yasambanyirijwemo yarabimenye arinumira. Umubyeyi w'uyu mwana wasambanyijwe utuye mu kagari ka Giheke umurenge wa Bwisige mu karere ka Gicumbi avuga ko nyuma yo kumenya ko umwana we yasambanyijwe yifashishije telefone yahamagaye umuyobozi w'akagari ka Giheke Muragijimana Damascene akamumenyesha ko umwana we yahohotewe, ariko Gitifu akaruca karumira. Ibi bigafatwa nk'icyaha cyo guhishira ubugome bwakorewe umwana utarageza ku myaka y'ubukure nk'uko Murangira Thierry yabibwiye iki gitangazamakuru. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry hari ubutumwa yageneye abaturarwanda. Mu butumwa yageneye abanyarwanda yavuze ko RIB itazihanganira na rimwe uwo ari we wese uzafatwa yakoze ibyaha nk'ibi byo gusambanya abana, gukuramo inda cyangwa se gukuriramo undi inda, ngo kuko ari ibyaha bikomeye bihanwa n'amategeko. Siborurema Jean de la Paix ukekwaho gusambanya uyu mwana nahamwa n'iki cyaha azahanwa n'ingingo y'133 y'itegeko nimero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kwa 30 kwezi kwa 8 2018 riteganya igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze 25. Nshimiyimana Alphonse uyu muforomo ukekwaho gukuriramo inda uyu mwana
nahamwe n'iki cyaha azahanwa n'ingingo y'124 itegeko nimero 68 akarongo kaberamye 2018 cyo kwa 30 ukwezi kwa 8 2018 riteganya igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze 5. uyu mwana we wagiriwe inama yo kubyara inda ntabyubahirize akajya gushaka uko ayikuramo akanabigeraho nahamwa n'iki cyaha nawe azahanwa n'ingingo y'123 y'itegeko nimero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kwa 30 ukwezi kwa 8 2018 riteganya igihano cy'igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarengeje imyaka 3 n'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 100 ariko atarenze ibihumbi 200 y'u Rwanda.